He ngā hau kirihimete I whakahaere hi ai hei kohi pūtea mo te whakamōhautanga o te whare karakia o te marae o pēhi āweri ki whangārei. Ko te reo o te iwi, te ingoa o te ngā hau nei, ko ngā kaupapa matakuikui I tīmata mai I te reo ariā tai atu ki te kapahaka. Hei aha kia toko ake anō ai te ora ki te whare karakia, ko tahirau e 20 tau nei tōna kaumātua. Tū ngā mahi whakangahau I runga tonu I te marae e tū nei te whare karakia. Te kaupapa o te reo o te iwi hei kohi mani mō te whare karakia, hei whakapai ngā āhua o te whare nei. Tahi rau whā te kaupea ngā tau tēnei whare karakia ki roto I a mātou. Mai te whakaari pūoru, ki te hunga whakatangi wairingi. Tai atu ki te hunga pukukata. We've been looking forward to it so much, and so now it's happened. Look at all the people. It's absolutely wonderful. A variety of things, you know, not just a Maori thing. It's beautiful, but it just came in together, you know. Our families are buried in there. Yeah. So it's really important to us to see the church being restored. No Luke Bird rāmako o tēnei hopa anō te whakaro mo te whakangahau nei. E ki te ngā tuatai tēnei I runga I tā mātou marae, no reira hari koa te ngākau ki te hara mai rātou, ki te kite I a rātou mahi ana I wā rātou mahi. Tērā tau I matakitaki a hau, a similar concept I raro I te rohi o Te Arawa. Neke atu I te rima tau te marae nei e kohi pūte ana mo te whare karakia. Ko te 2,000 tāra te utu o ngā mahi whakapaipai. E tūmanako te ana mātou a te marama o hune I roto I te wā o matariki ka puarea no ngā kuaha o tō mātou whare karakia. Nā tata ki te 2,000 tāra te pūtea I kohi ake I tēnei whakangahau. Anzac Pikia, Te Karere.